Oleh nimina khanin Mizoram Tourism Service Association te chuanin thuchua press statement anon nei ta president hi kan buang hian lal thaki mi pachuau ania secretary hi Dr. R Larinchani ani hi kan chiarang ti chuan ni zan lampanga khanin tourism department lampanga Zana nalo va thokanoma chu MZP te hianin vakal chilinan an ho tir ti thu te po social media kan lo mu boka chumi chungchang te po chu kan mu dan le ngai dan te kan ron soidon ani Mizoram Tourism Service Association MTS e chuan Mizoram Sarkarin kan har satna hrethiama PR lal rodingi OSD to Chief Minister in Director Tourism Department Additional Charge Lak aphal na order mai ni somni pani kumsa ni somni paruka ati chu awang khan kan lom hle ani amai ro chu Paul pakhatin he order dulo na lantira Directorate of Tourism Officers le staff te pisakai tur danga nathok theilawa min siam hi apoi kan ti hle ani har satna kan to chungchanga hian thuleng wak atama wangin Mizoram Tourism Service Association chuan hetiang hian thu chiang jok talan tha kan ti ani anon ti tani pakhatna hian PR roding in director post achelawang hian joint director le officer dangte kaisa na tur adalova zirlai le thalai na zong mek te dalna anei lo bok ani tourism director post hi direct recruitment a lu thei nilovin joint director in qualifying service anei nuwa kaisangin anwai mi te an chau diet nuwa chau direct recruitment hi ti thei ani tin feeder post a hian tourism le hospitality specialization nei te chau lu thei ani mon mina zongina lu thei le direct appointment mo exam avani ngot theiang kha ani lo shim ti na ani chu pani na han additional director Commerce and Industries Department le Director Tourism Department hi pay level inang ani awangin he post chel hi kaisan na anilo PRL roding hian Commerce and Industries Department Additional Director achel lain Tourism Director Turgep awmawangin February ni kuwa kumsani somni pali atangin Officer on Special Duty to Chief Minister le Tourism Director na chelkop tir ania tuna sarkarin roman na asiam le po hi Director post lua thei an omri lo awanga he arrangement kalzel hi ni in stop gap arrangement mai ani tuna point number pani na nun soi hi chu tuna hianin pi roding hi roinon ani ta ni roinon ni lo ta se ai o tu rakha tuna hianin anom lo ani mo ti top mai te ang anom lo ani chuwang chuanin roinon ani le na chan point pani na hen ron tar lang bok ani pathum na hianin Mizoram Tourism Department hian akai hroina noya malak na thar tam tak kan nei meka North Eastern Council North East Pumpui Tourism kum nga chuang lo enkol to tu ania wangin aton share le thiam na te hi mamoin kan la thlal le ani antia hi chu kan video ma sa po han karon soi view to a piro ding hi mi big mo mi special tak mai lo ni shim maya chu ma bang te po chona thiam nei kan lama mo ani anti ani palina hian central le state sarkar danga po na thok tu mi big te chu mamona asana wangin roinon anni fo thina mi puile ram tana tangkai tur ani chuan pension to te re-employed roinon hi sarkar thoneina ani headline taka hi nia sarkar thoneina ani siate po kanon sei lang vek to a theiani dan kal ani lawani kanon ti to khamo zon pangana hianin Mizoram Tourism Service Association le Tourism Staff Welfare ten pi laro dingi Tourism Director tana roinon ani awanga lom to soina joint press release mai ni riat kumsani somni paruka kan siam kha lungrwal taka Tourism Department Officer le staff te thuchuak ani awangin social media in lungrwal lawanga ngai thei thu om hi thudik lawania poi kan ti hle ani anon ti bokani hi than ka choni political game ate la in kan chief minister ne hian anin hre tha niang ti temo lo sei tamani ama ro chu hian ti chiang mai in ka hria a department mo khatilam panga officer te khanin andu ve bokani piro ding hi mo thanti leni tura ngai taila hi ani taning po ni se MZP lampang te kha choi khami nizan lampanga office lova kal anuma anwa kal chila khami anwa enge nyang khatilai hmuna an thu soi kan en khan ke ni chon kan du lo ber choroi non hi ni tikha ani tane mo an du lo chan ber choroi non a haulam khop mai ka te tilai taka hi roinon theilo an ni chuang boxi lova mi big le ramta na mi tha tur te chu roinon thei an ni
ti ani boxia tin constitution po in state sarkara thune na zau takapia thune na ape sang maya chunga wang te po chuanin tuna hianin piro ding hi roinon le ni ta ni impo chuni se hethila ke khari chuanin MZP ten support tun nei tamwak lo nin ka ria social media comment vel te kan en hian mo MZP go lo ti ho hi chu an profile te han check hianin bundanga hianin opposition lai an ni ti te po hi achiang thina then kha thi chu mo an vai chon ka ti ho lawa politics lampanga te luk deuh lek tonin ka ria amaro chu an du lo chan mo roinon rim du lo te chuanin roinon du lo tur han tam viawin ka ria tuna piro ding hi chauh hi roinon polani lowa ma mi te zong po kha soi om chuang silonga tinge ani kher hi ti hi ni kan zo na ve boka chumo engpo chu ni se ni zan lampanga khan tourism department staff then khat te chu na poimo ti te poina niang mo mi tem te kha anwa kala office na thul zual te pon wa khoya ninga chan chu file pending te om chuan na kha aboi thui don lu tuka chu wang te po chu ni ma na kan wa sevek lawa staff then khat khan wa kala ni ti chuanin man point man ve rim ka tia video lo la to ko no mani chu male tiro video lo la to ko no ma ti khanin MZP te ani ko khom len wa kala tin an camera han her kwal dan kha kalo chi khani ke chu atul lo ti deuh kha kanaya mina na an wa thoka mo hei chuna te an danga Zana an pe big wang po ni lawang tun lai khuwa vote box ya ina oma no pui fanau te nen pasal fanau te nena ina han om mai te chun cha kang chu maro chu tiang po thlal lei thei lovin chunan dang box ya Zana na pui mo zual pui mo av zong chun ti don lo ti kha chiang renga Zana chon a zual pui tak me me wan wati ve lai tu ra po lo zu video to khan omani chu aman thla kang reng viau mai ka tia chon MZP te in ko khomin yang khanin an ho tir ta police te po mi pani vel chun lang vein ka ria tinan camera hol kol dan kha ka comment do staff te an lo suak lai an han record kha po kha tu lo top thil tu lo top kho ka ne ti chuanin an lo chuaka an hol kwal zela an ho nak tur kong zong nen lam khanin camera khana hol kwal char mai ne thil sual ti ni om tak khan an chua mai ni MZP hianin thil tha tam tak chu an ti to mai theye mo an lo ti ve to ngei point karinga maro chu tuna an thil ti lai bik a bikin design thil thenga de hanan camera hol kol dan ringot dekha ke chon kalo ngai pui moni chu social media post dara theng khanan mail staff kal lai mail de hanon tilang ani chu lo lu tu ringot in itam takin an soi sel na thin zir lai pol roi tu te zir lai anom tho lo ti te po aron rina sa thin viau maya apo chu ni se MZP kher hi chu politics kailon poimo tak hi ani ve boka kasoi swalawang tuna po kan MLA zinga te po hian MZP aloin mang ve fe to hin tamania khatiang a ron ni chhole tum thau mo politics a ron zuang lut le tu thau te pon om boka chumi churem changa hen then khati chon la ve thin bokin ka ria kamu dhal ni cho ti chon ngepo ni se tun isu kher chuanin mi pui hian support an pe thalo le ni in ka ri an ma ni hian an boi tok memory ni hian alanga dang ve laklo to boxia ngepo ni se sarkar hianin sarkar hi NGO thu om tur an ni lova ni lo se enge sarkar ka kan ne tul na omang tiro administration ken ko tu te head of department mo department chan pol thau te ne khang khanin tha niang che thang khanan kalpui ta chon hei diklo uchuak lut tuk thil lang chi corruption case te ni mo diklo lut tuk thil o mani lo hi chuan lo vein rol ve chiam hi thil tha berani ngem o te kan tiatin hei pi rodingi chungchanga bik ani na te khatiang sang thil lo ti to tele wal bank hil poina drawing te po an lo pompuya khatiang ani laya mo North Eastern Council a hial te po advisor ni thei tiang thil ti thei mithiam sarkari na han roi non le tura kan ram ta na ma so na tura ni te chuan lom zo kom tak mo tuna hianin MZP lampang hianin support an lo nia ka thena chana po pi ro dingi hi lo pension ta sel tuna han roi non ni lo ta se ai o tu tur hi an lo om lo ani mo an lo om lo ani chuwang chuanin chumi ringo te po chu la roi non le chan tlak ani rualin enge niang thiam na lampanga te thil ti theina lampanga te tiang khan ni na ro pui tak te alo nei chau bok nen khan tina contribution kha lo pui chau ve em bokamo chuwang chon tourism department in mason na kan nei theina turani
ringa hetianga an roi non le hi crime thil sual anin ka hrelowa phalna nei sarkarin phalna an nei angein thil anti animaya chutilai kara lo danve renglai hianin engemo masona thlenang leo katia sarkar po hianin hetiang na zong hi chu lungoi lo na zongina an thil ti hi pomvek ton ta se kan ram hianin thatlama pan karing lo re reng kan rama hian mo tu emo NGO hey mi pakhat ai chuan pol chuan thilan ti thei tura hian kan ngai hruina ti theina lai chen te pon nei mei thei mi pali panga velanom to chuanin association hadin paul samve to riawa mo tu nang lai chuan chung wang te po chuan anianga maro chu ke ka ti NGO pakhat ve mai ang ngai danang hianin sarkar hi tle thelo se atul china hi chuan in siam rem tho se poimo zual mo chul bik ngoi thil te chu om ve te me umaya maro chu chu kan du lovani yang sarkar han thlele top thina hi thaga tilo hemi chungchanga hianin support tu nge tam a support lo tu ti hi theta chakoma chuwang chuanin he video in zo hianin community section a khan wakal ula opinion poll karon siamanga MZP tuna an malakna mo tourism department laka an malakna te hemi re-employed chungchanga an dulo na chungchanga te hian MZP malakna kan thlopem thloblovem ti kha in lo vod ve theu don ya kati chung khatun trom video chuni phot ro se